Nongeye kubaha ikaze inshuti bakuzi ba Prevot News TV aho muherereye ku isi hose, aho ngiye kwerekeza i Burayi, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo KAYIKWAMBA Wagner aho yagiye i Strasbourg mu Bufaransa ndetse n'i Buruseli mu Bubiligi, akajyana ibiganiro n'abayobozi batandukanye barimo Maxime Prevot, ariko hari n'ijambo rikomeye cyane yagejeje ku bitabiriye inama ya EU nkuko turi buze kubigarukaho muri inkuru yose uko yakabaye, asabira u Rwanda ibihano, ariko nanone Ububiligi bukaba bwakomeje kugaragaza ko bukomeje kwirengagiza ibyaha bya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko igisirikare cya FARDC, bagakomeza imikoranire ndetse no gukomeza kuyobya uburari kuva na kera. Ibijyanye n'amabuye y'agaciro nabyo biraba muri iyi nkuru, reka mbageze muri yose uko yakabaye. Munajyo z'ukwezi kwa Werurwe 2026, guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye gukaza umurego mu bikorwa byayo bya diplomasi ku mugabane w'u Burayi. Ku isonga y'uru rugamba hari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Madame KAYIKWAMBA Wagner wakorera uruzinduko rukomeye mu mijyi ibiri ifata ibyemezo bikomeye ku mugabane w'u Burayi, i Buruseli mu Bubiligi ndetse ni Strasbourg mu Bufaransa, ahakorera inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'u Burayi. Uruzinduko rwe rugamije gushaka ubufasha bwa politike, gusaba ibihano bikomeye ku Rwanda ndetse no gushimangira umubano w'ibihugu byombi hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Ububiligi. Icyakora uretse amagambo meza ya diplomasi, uruzinduko rwasize rugaragaje ibyiciro bibiri bitandukanye by'imikoranire, gushyigikirwa kugaragara ku ruhande rumwe ndetse no kunengwa bikomeye ku rundi ruhande. Turahera ku ijwi rya Kinshasa i Strasbourg gusaba ubumwe bw'u Burayi guhaguruka ku wa kane tariki ya 12 2026. Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo KAYIKWAMBA Wagner yagejeje ijambo ku nteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'u Burayi European Parliament. Yari yateraniye i Strasbourg imbere y'intumwa za rubanda z'Uburayi. Madame Wagner yashushanyije ishusho ibabaje y'ikibazo cy'umutekano muke n'ihutazwa ry'ikiremwa muntu mu burasirazuba bwa Kongo. Muri imbwirwaruhame yibanze ku ngingo zikurikira: ikibazo cy'umutekano n'ubutabazi. Yasobanuye mu buryo bwimbitse ibibazo abaturage bo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bakomeje gucamo kubera imirwano ihuza igisirikare cya leta ye FARDC n'umutwe wa M23 kwisunga ibihano bya Amerika. Mu byumweru byabanjirije uruzinduko, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zafatiye u Rwanda ibihano bishya, zishinja Kigali gutera inkunga umutwe wa M23. Minisitiri Wagner yafatiye kuri ibi, asaba ubumwe bw'u Burayi kutajenjeka ahubwo bugafata umurongo ufututse nk'uw'Abanyamerika. Amasezerano n'ubumwe bw'u Burayi yagarutse kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'ubufatanye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na EU, asaba ko habaho ubufatanye bwisumbuyeho mu nzego zinyuranye. Mu magambo ye bwite yagize ati: dusabye ubumwe bw'u Burayi kuzuza inshingano zabwo bugafatira ibihano u Rwanda kubera inkunga rukomeje guhinyeshyamba za M23 kugira ngo habeho gushyira iherezo ku mutekano muke ukomeje kuranga uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi mvugo yeruye yerekana ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifuza ko EU umuryango w'ubumwe bw'u Burayi ibe mu magambo yo kwamagana gusa, ahubwo igafata ibyemezo bihutiweho byibasira inyungu z'u Rwanda. Ibintu EU yakomeje kugendamo bigura intege igerageza kubungabunga umubano wayo n'ibihugu byombi. Kuri uyu munsi kandi intumwa idasanzwe y'ubumwe bw'u Burayi Johann Bogstam akaba yamurikiye inteko ibyavuye mu butumwa aherutse gukorera mu karere k'ibiyaga bigari ari kumwe na komiseri Hajalabib. I Buruseli noneho hari ikijyanye no gushimangira umubano w'Ububiligi n'ingingo enye z'ingenzi nyuma y'ibikorwa by'i Strasbourg. Diplomasi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomereje i Buruseli, aho Minisitiri KAYIKWAMBA Wagner yagiranye ibiganiro byimbitse na mugenzi we w'Ububiligi Maxime Prevot binyuze ku rubuga rwe rwa X. Maxime Prevot yagaragaje ko ibiganiro byagenze neza cyane, ashimangira imikoranire myiza kandi yubaka hagati ya Kinshasa na Buruseli. Maxime Prevot yagize ati:
twagiranye ibiganiro byiza cyane na mugenzi wanjye w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tereza Kayikwamba wagna ku mubano w'ibihugu byacu byombi ndetse n'ingingo zitandukanye zireba impande nyinshi. Twibanda cyane ku bibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Prevot akaba yashyize ahagaragara ingingo enye z'ingenzi zaranze ibyo biganiro zigaragaza umurongo w'Ububiligi n'ubumwe bw'Uburayi kuri aya makimbirane. Hakaba ari icyo avuga ngo nukubahiriza amasezerano ya Doha na Washington. Yashimangiye ko impande zose zigomba kubahiriza ibyo ziyemeje, birimo guhagarika imirwano, gukura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko babisabwa. Ibi ni ibyavuzwe na Maxime Prevot. Ngira ngo murabizi ko ubundi ibi bavuga byo gukura ingabo z'u Rwanda no gukura uburyo bw'ubwirinzi bita bigaragaza uruhande Ububiligi buriho. Kwambura intwaro umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994, kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu no korohereza imiryango itanga imfashanyo ndetse no kurwanya imvugo zibiba urwango zikomeje kwiyongera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gushyigikira gahunda y'amahoro ya Rwanda. Ububiligi n'ubumwe bw'Uburayi batanze ubwishingizi bw'uko bashyigikiye byimazeyo gahunda iyobowe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, African Union na Angola. Iyi gahunda igamije gutangiza ibiganiro by'amahoro bihuza impande zose zo mu gihugu. Inyandiko z'amabuye y'agaciro ku rwego rw'umubano hafashwe icyemezo cyo gusangira inyandiko n'amakuru y'ingenzi ajyanye n'ubutaka n'amabuye y'agaciro abitse mu nzu ndangamurage ya Africa Museum. Ku nkunga y'ubumwe bw'Uburayi, izi nyandiko ziri gushyirwa mu buryo bw'ikoranabuhanga digitalization kugira ngo zikoreshwe n'abakongomani ndetse n'ubuyobozi bwabo bwite. Mbibutse ko izi nyandiko n'ubundi zifitwe n'Ububiligi zigaragaza detaye zose, ibirombe aho biri. Ni ukuvuga ngo gahunda zose ushaka kujya gucukura muri Kongo ubu yabibaza Ububiligi. Ngira ngo urumva rero ko bari kubishyira mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ariko Amerika nk'uko nayo babwiye yasabye izi nyandiko, Ububiligi buraziyima. Ubu rero Ububiligi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikaba bitangiye gukorana muri gahunda zabo bwite zijyanye n'ibijyanye n'aya mabuye y'agaciro. Bakaba rero ngo bahawe ibyemezo n'uburenganzira bwo kuzigeraho mu buryo bwa gihanga. Uruhare rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku rwego rw'isi. Maxime Prevot yashimye ijwi rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kanama gashinzwe umutekano ku isi, avuga ko Kinshasa ikomeje kugaragaza kudatezuka mu kurengera amategeko mpuzamahanga. Abandi banyapolitiki bo mu Bubiligi bagaragaje ko babona ibintu mu rindi shusho. Ale Destexe ni umunyapolitiki ukomeye twakomeje kugenda tugarukaho mu buryo bugiye butandukanye no mu Bubiligi. Akaba rero yasubije ubutumwa bwa Maxime Prevot, ashyira hanze ibindi bibazo bikomeye avuga ko birenzwe ingohe n'umuryango mpuzamahanga. Mu butumwa bwe, Ale Destexe yibasiye Maxime Prevot na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange, amunyomoza. Amagambo ye atanga ishusho y'uko diplomasi y'Ububiligi ijenjetse cyane kuri leta ya Kinshasa, igahishira amakosa yayo mu burasirazuba bw'igihugu. Yagize ati, uzi neza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntakikora na gito ngo yambure intwaro FDLR, ko yahaye akazi abacancuro b'abanyamahanga foreign mercenaries ngo batware indege zitagira abapilote. Ni ukuvuga ngo bakoreshe izi drones zikomeje kwica abaturage, kandi izo ndege zikaba arizo zirasa abasivili badafite intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri munsi. Mu by'ukuri nta gitutu na gito mushyira kuri Kongo. Ubu ni ubutumwa bukomeye bwa Ale Destexe, Umubiligi. Isesengura rero ry'ibyavuzwe na Ale Destexe, kuki ubu butumwa bufite uburemere mu isesengura ry'iyi nkuru. Ikibazo cya FDLR, mu gihe Maxime Prevot avuga gusa ku kwambura intwaro FDLR nk'imwe mu ngingo z'amasezerano ya Washington na Doha, Destexe we arashinja leta ya Kinshasa gukingira ikibaba uyu mutwe awukoresha nk'ingabo ziyifasha mu ntambara iyihuza na M23. Ibi bihura n'ibyo leta y'u Rwanda yakunze kugaragaza igihe cyose ko ihuriro rya FARDC na FDLR ari ryo nkomoko y'umutekano muke. Abacancuro abanyamahanga, no kuvuga aba mercenaries cyangwa aba mercenaries. Destexe akomeje kugaragaza igihe cyose ko ihuriro rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na FARDC ari ryo nkomoko y'umutekano muke.
kubijyanye n'abacancuro b'abanyamahanga cyangwa abamercenaries, uyu munyapolitiki wo mu Bubiligi Destexe akaba yakomoje ku makuru amaze igihe mu bitangazamakuru mpuzamahanga ko leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yakodesheje abasirikare bakoreshwa mu bitero bigiye bitandukanye barimo abo mu Burayi bw'iburasirazuba kugira ngo bayifashe mu bya gisirikare, by'umwihariko mu kuyobora indege z'intambara za drones kurasa abasivile. Ashinja izi drones kuba zirasa abasivile b'inzirakarengane badafite aho bahuriye n'imirwano. Ibi bikaba bishidikanya ku isura ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka kugaragaza nk'irengera uburenganzira bwa muntu i Strasbourg, mu gihe igisirikare cyayo gishinjwa kurasa mu baturage. Mu gusoza rero ku ruzinduko rwa Tereza Kayikwamba mu gihugu cy'Ububiligi, uruzinduko rukaba rugaragaza ingamba zigera kuri ebyiri zitandukanye ziri gukoreshwa muri uyu mukino wa diplomasi wo mu karere k'ibiyaga bigari. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashaka ko imbaraga z'amahanga Amerika n'Uburayi ziyishyigikira zigafatira ibihano Rwanda mu rwego rwo kugabanya imbaraga z'inyeshyamba za M23 binyuze mu nyandiko z'amabuye y'agaciro zo muri Africa Museum na Diplomacy ifunguye. Kongo irimo iragerageza gukurura abashoramari no kwerekana ko ari umufatanyabikorwa wizewe kuri EU, mu gihe kandi ikomeje kugenda ihisha amakosa y'imbere mu gihugu. Ku rundi ruhande, abanenga nka Alex Destexe bavuga ko umuryango mpuzamahanga by'umwihariko Ububiligi n'ubumwe bw'Uburayi ukomeje kwikiza ukuri ku mikorere mibi y'igisirikare cya Kongo ndetse no gukorana kwayo na FDLR ari byo bituma umutekano w'akarere ukomeza guhungabana. Muri make, nubwo Minisitiri Tereza Kayikwamba Wagner ashobora kuba yishimiye ibiganiro byiza byabaye hagati ye na Maxime Prevot nk'uko Prevot yabivuze, isura y'ukuri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iracyafite inzitizi zikomeye, aho ibisubizo bya diplomasi bigomba gushyirwa mu ngiro hatirengagijwe uruhare rwa buri ruhande, by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na FDLR bakomeje gukora ibyaha by'intambara no kurasa ku baturage b'abasivile mu bice bitandukanye bya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi ba Pilot News TV, nahadusoreje iyi nkuru mu kandi ndagaruka n'andi makuru.